Nwe kwa teo kwa musiaisia kana wethi wana wathanthatu wa kwaila bonde vala watindila withe wisi athini withe wiba ni uthocha ndini wa kilungu cha Thambalala kilungu kila kithati ya kamisitu tuyungamia misitu nikendeka vikia kwithi wania ungama na misini ethi wa yena sukali ndini wa mitwano na ene muthathani wa umundi kula nyai ya ukethia mweme ukana kibeti chaku kiithinza wikata ukethia mweme ukana kibeti chaku kiithinza wikata na ende utumbani waku kana etha wina ikulu ekonete mutwano na utumendeni wa namba ya ile 3915 ile 3915 kanoka twate andeni wa mitandao ya mekumukanile Facebook tukwate na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV ndiye kwate kaneto kutambanie mwingi na mwiso wa kilungu kitu tukavikie kutawani mutai wito ulabu kwete we ometuke akavikie kutavya niwe unaini tili kandini wa mautao mamusi naende tikalivo mutai wito ndeni wa kilungu cha Thambalala. Asante. Nina ukethia isitwa ni Yesu Kristo nina wikwatiwa kumanakana watinda nesa na chumwani kiimo twene so viwe ni ngai tondola twe yani ye muthanani wa wathantha tukwendani kwa ngai twakwa mana twitunga mubea twinondwa kwa ngai ni asante nundu nowe ututethete na nowe uungamite naitu njuma nyumbani na atumwangethi newa navika kivindi ni cha Thambalala nikethi asiaisia na atindania maitu kilunguni cha Mutongoi TV. Asante. Na ende ndoe wa unenya witu tenene ayolua yela mundu wethi ya muka wake aidinza aile kwikata kana wethi ya kiwiti chake mundu ume wake aidinza alama tuanete aile kwikata nundu matukwanu kwithia angimowanie angimekanise kiukivyo angimatemanie angimatianie na maundu maingi yo kiwila chakitika andu maile ikata kilungu neke nenda kunena nasi kana twinena na andu matwanite mundu ume na mundu muka ni mundu andu manaewe kundu kwike bathukanganyo mundu ume onaewe kilukuya na mundu muka onaewe kathonzweni na ngai ya mukwatania mwethwa mwi umwe nundu tukwatanaga tukiwa twi mwi umwe ngai ya mukwatania mwetha mwi umwe undu mola na ile kunena kwa yukwa mundu la wisie kwithia mwendwa wake aidha muka kana mume wake nwendanza undu lo mwana ile kunene kwa yuni kana ndwisa kutwika niti unene ayulwa maundu ala tunena kwa moni amba kwitha wonie na metho ekatwiwa nundu mabinda maingi ila tunena yulo andu mendini wa mutwano aingi mesilila anana emo na ndeto sia kwiwa aingi mesilila anana emo na ndeto sia nzabisyo sia kuyanza na nginena na musia isia nienda kwa sia kana wapo takwitha ndeto ila wewie yulo muka waku ndeto ila wewie yulo mwendwa waku wewie na mumaitha wake mundu umanda atona kwita niwe na mume usiwa kwata mundu manda ile kwita niwe na mukosi wa kwata na that truly niwe yone yena metho makuwa na kana kwa kithio mokingi na evidence ya ndeto isu si unena niwasia kana mwendwa waku ni umalanza undula wa ile kwika ni eyite mukutano yani kia mukutano waku we mwene na mwendwa waku nikanoma ni thina oiba nundu Waile umanyake ya mwana kiba nundu cha ile itha bobo wani mundu muka ndeu malanza pate kithina na thani mundu ume ndeu malanza pate kithina kila cha maana Waile kwika we musiaisia ndini wa Mutongoi TV kilunguni cha Thambalala tuitungia ni amisi ikala na mwendwa waku ndi noitha na ndeto sina mumo noitha ya ndini kanoma nyekila kiu ya kingine chau netina weta mukutano waku na ndutha na ndeto sina sangu ndeto sina mumo noitha ya ndi ni kwatia nutona kwitha mwendwa waku umila ukamanya thina ni mwao nundu ni nisi mabinda maingi withia kila kiutuma thinza ti kila tu swania nandu kana tu swania tandu nutona kwitha mathina mambilianile kuya bedroom ukethote umundu meondu bekite hata undu bailile na njasia akaingi ni thieti uchangia aume maitu kuendanza na aume maitu no ithie pia tuchangia akamaitu kuendanza tukekalanya nesa na tukamana kila chatuma utwawa
na kila cha tuma utwana ni chau no ikimia no ikuthuku montondo la bailile usiaisia niona tutona kwitha tutethania undu niu nundu wa mana mwendo waku nwendanza na mwekala mwekia mukutano mweli mwamana inywe mweli katikati wenyu thina ni mwao nini mutona usolve no su no ithia maundu maingi maina abikia abandu bakumadwa nundu musi ni wandu elisio mbua na indi pena thina wiba utona utuma mundu umeathinza kana mundu mukathinza utona kuothothia mundu umeathinza kana mundu mukakathinza kila kimwe ni sita kuchunguza na ngamana ni mundu muka kana andu matwanite mekuna meithilanila na kukuna na chenga nundu wake baya minini baya we atana teki wakea undu bailile atana sobewa undu lavekite ata bailile tunanena misiebinda ingi na twasia kana ikwani itasililwa we onajiketi wa wanda yesilwa kundu thina munene wa andu matwanite kana mendini wa mutwano kuthinza ni paya kitandani musiaise we mundu muka kana we mundu ume utekuyani atondu lavekite ata tondu labailile nutona kwitha ethani mundu muka we mume wake utomubikia kwanzie mwe kanengi kana kwa kithio mukingi uyemine amabata maku na we wamina kuyani wakana whether we satisfied uyona muka waku ta whether anekata aneanewa mabinda maingi kila utuma kama itumaendanza kana aka alamendini wa mutwana maendanza nundu ba yakitandani kila cha tuma utwaiwa kila cha tuma bayibwa mbu itatu kiine yanigwa tondula vekitata tondula bailile niki kuothothea muno akaingi kumala ndini wa mutwano na kwangelekani kwa ume maitu namo niti usisa tikethia mabinda maingi no mubayo kana akamaitu kethia mayo manenga service la elile nundu one jila mundume wina muka wake pe maundu ala mailile kwika we na muka wake na netha ngikulio ibinda yingi kwa mundu muka ila withawe kisia mume yaku kikokoa withawa abanga aendeba yani withawa mwikisia ba na no wailile umutekea na no wailile kumwanisia maundu asu mabinda maingi ninonete aume aingi maiti akamo nundu waka kwinenga shughuli cia misi kwinoethia kuya misini kwikwatithia maundu matethia na ila mabika ibinda ila ya the real na kitendo chu uyethia mundu muka ndekwenda mundu muka ndekuo mundu muka ndenda mana kana ni mutwae na nundu wake tumichu siombua ninonete aka aingi maiti wana mume nundu wa undu kondu wao mundu muka windini wa mutwano mundu ume windini wa mutwano kuvinza kuisolve thino la wibu kwaku thino la wibu kwaku no kwikalandi na kunenanya yulo agwo na kumana nenzi aje ba mwilile kutumia nikana mulinde kutani sakana kukunana chenga ndini wa mutwano nundu jilawi ndini wa mutwano na watia muka waku wa utho na wathinza wathio mukuna ngulai osuno lalai na ngai mwene no menete chao ulalai kondu wa we mutwano ni utwanite na we mutwano ni utwaitwe respect mutwano waku na kama ndo alama ile kwikwa mendi windini wa chao windini wa mutwano nundu sio mbwenye ninonete akamye kwikisia umemo ikokoa na umeasuma idinza nundu ndoje wa mwikisia kikokoa na mundu umone wa kutwaye mundu umone wa unyubie either utwa harusini watu wa kanisane na kuchagua with the way wake we mwene we mundu muka we weka we manda as in we maanisha mundu umo ni aendeba we maanisha mutumio waku ni aendeba sio mbuo nangi mayiko isie wewe ameasenye ni chao nyene muko ndio tona chao maundwa na kwa nililike nenesa ni waisie noke kukikata kimutana nya tioko noke kukikata kimutana nya ndini wa mutwana kondu wau ila wewe ya muka waku no thinza ila wewe ya mume waku no thinza enda kumanya kila mwana ni chao nundu chaile kwithobo siombua na indi mbali na unu kuona ando ingi maithinza nundu wa kwithiwa labda mayo tambulikana andini wa mitwano yo ukethia chasi ujue mutwae na mume waku ndeu kutambwa tawimuka pe andu angi kuunza umanengete mwanya ukethia oyu kwangelekanyo no etwe mukutanoni bandu
akatia mwe na mibango ya family labda eta mwasi ya muthimu wake dia sei kana muthimu katembe lakini ayosa ivuso yu kuthi kwika maundu angi onera ti maundu mena ulusani kana maundu mena umalaya nthini uyithia ndeo kunenga priority ya mbeta wimuka unu utumandu matuma mathinza kana matia mitwano yo nundu siombua ila we mutwae ni muume wako kana musiaisa ila we mutwae ni muume wako na mundu umo wako ndae maukutambu atamuka zithi ape mabindo nuthi na ukegwa nwendie mikutanoni na girlfriend nwendie out na girlfriends na ndae maukutambu atawe muka wake nene sene sakichuni kituma muka wake kana mundu muka akunika na chuno kituma na mundu umekata akunika tio mundu muka akunika weka ona mundu ume nukunika nundu tuiwanaka membesa tuiwanaka me uthuko mama uya manene no ide la metwa mikutanoni ya ndo asua nene ilama atweka nime uthime be conferences na ando asua nene nda utambwa mume wake eosa mwanake kana mundu ume wangi utewa uthoka no te wake makaenda nenda kwa sakiuje la chesa umanyika ndini wa mutwano chesa kuoneka ndini wa mutwano yuyitha no ye imaya ile kulindwa nondo ne yewesa kutuma mwaka ukuta kana ukuta uomboka wa ndini wa mutwano na muisa ugaramika muno kwaka ukuta ndini wa mutwano nundu mabinda maingi nyelota na nitambwa na ni muka waku wagi utambwa mundu mukongi bayanza mwathimwe we expect lo kanyumba ningu kudumia tondo la bailele ni wiye alamwe na moku kuonde kana nonie ongwate ye nona andola we na monde bawonde maima nakana muka akuwa na tita inye ne mundu mukongi kundu mundu wendini wa mutwano mundu muka wendini wa mutwano tambua mwendwa waku na nikana kwanza ya kumutambua withi maundu maingi myale kamingi tonele ile ndini wa mitwano nitwamisia nundu siombua o mundu uyawa ukathia kilinga kila chau kila chaku onaatha kimayo wasia kilingo yako ususia mayo chau ndena nuisa mabindi na nuisa makono na nuika kilondu guonde as long as nikilinga kila chaku ilote ukathia kilingo laku mukethe ilote ukathia kilingo laku mutua ilote ukathia kilingo laku wajiko wimaanisha hata pe kilinga kingi kibayanzo ende na ikata na ukikathia kwe motambwa na ndini wa mitwano nikutumie ando ingi meyose azen maenda nanza na wethia ila mathinza maundu asuma tukia nikwetha mathina maingi ndini wa musi ni asia tambwa muka waku tambwa mume waku munenge kwetha nebuso isio nebinda ya muwe nundu ila mwebana sia ebinda ingi nila unena ngasa taketha ni weyawa mundu ume osio akuye yetho yimota kamota uleo kaya muthanga taketha ni weyawa mundu mukosi akuye maweku fulani uleo kekata ukaya muthanga wekio mutambwa ila kethe iwata wekio mutambwa ila maundu maendie mabikaba tambwa mwendwa waku wendeni wa mutwano nundu wa mutambwa ndethinza nukama na ni valued ndini wa musi nukama na power ndini wa musi nukama na ene ni maundu maingi ukwete ndini wa musi na ima na kai nendeketo ni mwendwa wakwa kai ni nengeto ndaya ni mwendwa wakwa kai ni tambulika ni mwendwa wakwa na endi Biblia ndio tu yai mundu mukamwe ni waka na mundu mukamu tumanu nuomboa na Biblia nditu ya wakwata mundu mukamu seo mundu mukamu ili ukatambulikana ona mbingeloni au metambua ibeti akatambua ya umemeni nundu from the word go takeda ni weyawa ena mathina ni ulea kwayu unengenda ya ilesi yake na mutambua ndini wa musi nikana tuendeneza asante naini ndio kitu kwate utandithia na timina kwate utandithia tisiokithia nitukulika yutumane ila maundu asuma kitika na wesa maundu asuma uthothea mundu kuthinza yo aile kwikata ndoye mundu enda ukwate ba noneka kwa na meno 0725 46 5217 0725 46 5217 kana YouTube ta Kate Ndolo. Asante. Musiaisia ekaitu kwate utandithia.